Miarsa nyanggre pengrauh Nataru mekata harga pebuat pokok sampun saya nincap ring pasar Subagan miwah pasar Amblapura Timur Karangasem. Kahanan inucap kepatutang oleh Bupati Karangasem Igede Dana kesarangin Forkopimda ritat kala nyelehin pengharga ring lapangan Galahi Lintang. Gede dana mausang arga pabuat pokok kepatutang sampun ngemalang, nanging nenten dahat agang. Sekadi ring arga pedes bawang kesuna wantah nincap kali tali rupiah. Dane ngaptiang arga inucap nenten nyansan ngemalang. Manut gede dana, yening selahin ring awukune mangkin arga kanton degdeg. Ring sajroning usaha nambakin dahat malnyane pengarga pabuat pokok, pemerintah pacang intervensi melarapan tenang pasar murah. Kanan sekadi mangkin kata kepanggih nyabran pengerau Nataru Galungan miwah Kuningan. Pet Prade wenten panincapan 5% kantos panguntat warsane mangkin ke kantenang kanton normal santukan pabuat keramo sanisayan ageng. Anutin hukum pasar yening pengarsa nincap mejanten arga ngemalang. Cili tunggil pedagang ring pasar Subagan Kadek Swartini Mausang arga pedes bawang kesuna sampun saya nincap dawak makata rahina ungkuran. Sadurungnya nih arga pedes rawit mempengarga 3 tali rupiah raw mangkin sampun nincap dados sasur tali rupiah kilo. Tambis nincap kali kantos 3 tali rupiah. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.